Hello guys, welcome back to another video of RC coding tips. Mayam akoy ngasidi amo programming ka mari leina topic amo khak video na pudana laksare. Hairiba video sida akoyna tawgadaba sei akoy gi system ko lairiba PC oigera laptop oigera hairiba system asiga Git amadi GitHub account ka kumaina link tawgani habdo akoy ngasi video sida puna khangiragani. Hairiba video se akoy Windows users ki oina ayam oiganeba karigumba mayamna Linux kumba dagi Mac OS kumba gi video pamiba taragadi comment section da haibiramo. Akoy Manipuri da oina yam laina kumaina yam samna connect to yaroge habdo puna khangina sebako. So today sida koina any system ama laire khalo lairiba system duga Git ka kumaina connect tawgani. Git sina karino aduga kumaina connect tawgani habdo tamdoine. Adagi di mu Git ka GitHub ka jimu koina karino habdo khangani aduga koy ngasi video sida akoy gi system da Git setup tawwa aduga loina koy GitHub account kumaina hangani aduga puna connect tawgani kumaina puna connect tawgani habdo puna ngasi khangina gane bako. So video se hum logo see, let's start the video. Today sida koina notes card prepare tor thame haiba notes ra koina yek se bako today sida man haire Git hybasi kaino haiba machamda it is the time machine for your code hai mani version control system ma khakne bako haibadi koina any programming language ta koina eva code oigera koina image bo oigera or video or word document oibe ko haiba any document or any koi resource or data haiba singja si singja magi matam leine bako hairu matam jing to track tawgi wane ki akoina version control haide koina version lakadone so today sida example matan pizage desktop sida aina item hak same ge text document am khak same ko lo aradat ko diba sigi file se aina right click namaga properties tamje properties number matam da magi details aibam lakane go details se uji get created pung 9:30 da spinal create tawre desha ina kari gumba mo maming ama change to thoje ko hello dagina hello world minus change to kere hello world change to thopo kana mo magi properties se go yae matam do 9:30 da tawgi me du modify na 9:30 on sunaina so sunaina akoina hoji karan kana save karan kana modify tawi ka haibu je koina asi ra maga hayeng modify tawe khalo adu taragadi adumaina nunti gi amamam hong doine bako adubu haiba history laite ba dugo akoina karigumba akoigi file history on taw taragadi thengnagani dugu restore taw waeba aduna akoina Git haiba version control system le sina doine bako aduna aina samaina any programming language oiga any code oiga create tawraba file ama je store taw sala tham doine ba factor thambai tare ko aduga maje time asina ma khamana doine durmana akoigi file factor thamani maje kaida la ino ahanbada akoina set points haiba save taw doine ahanba mana first ta modify taw the adu commit taw sandragadi mado first modify later neba ko aduga karigumba aina apuzuki commit to pamdre ahanba gidu doira chatninge ko ahanba koina puzu commit taw reinu pamre back chat ki hata gadi commit to akoina mu maning hanba ya doineba ko ngasi aina thabak tawrami ngai da aije code se irame ada mai je mu thokre khalo or aiji pilot to battery je run out taw doreba aduda Git se faina commit se tap salam taragadi hale mangraga su system atokom da le hodoine aduduna hairiba code to mu lotharaga ibia continue to ga doineba karigumba aina lothawda taragadi id once ai file mangi do amana restore to ngamdab su yaiba aduna adugumba do thokta nami damak to kina Git se sina bane ko aduga koina kanana akoi file de simto reino duzu yengba yaiba ko aduga kanana karam kanda simto i kari dam ka simto i no haibido akoina Git se sina ragadi khangwa ngame haidi imagine akoina project ama tawre ko ai tamna project e tawre doine ai leigani aduga IP friend circle da koi group mari manga to akoi mi mari manga na group ama saraga project tawre project taw matam da aina simto me simto bado e ID maro A mana ko mana mai je ya la le ko le haraga mana simtore ko da B na mu maro B china mu ko atopa mai je update to yana ani update to sale A ga B ga ko haiba A ga B ga je update to sala commit to sala matam da aina khangdene o moya pai sini ko semi ko smai to na khangwa ngamdene ko aduga akoina yaraga hanana main project ama khak laire khalo ko aduna main project lairi bata komaina koina atop ideas hapchalaga ko branch mathang mathang semaga ahanba leibre ani suba ahum suba ko ahanba yagi ba ani suba ya ba ahum suba ya ba kaina dumaina leirene habidi step by step sakpa yana ba aduna Git se amna kana ba ma je version control system mo khakni ko makhada GitHub haiba simulak siga GitHub se koina te hai amna tam cloud storage ko ko ihamjamna aina karigumba ID account se access lai taragadi aina GitHub se Google Drive ba chamane aina code se thagat khrane thagat kiba code to atopa aina account access lai ba system amna nong chingda doine ai taragadi system ambi thagala da system ja chingda taragadi yam nai kai uba ko ne system do ani da paw paw no gam da thado thajin ngai ta go idaragadi GitHub se thagat khrani man mo GitHub te chingda de adwain to dana akoi gi Google Drive ko chamane atuga aina ai gi Git initialize to project amado online store tawni adudana aina kai gumba ai system je
crash ꯆꯠꯇꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯛ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ GitHubꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯁꯦꯝꯃꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ share it with others so that they can collaborate ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯕꯨ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯦꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯦꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯀꯣ ꯕꯤꯒꯤꯅ ꯕꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GitHubꯅꯦ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯤꯠꯀ GitHubꯀꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯍꯟꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏꯅ GitHub ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯕꯨꯇꯨꯅꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯒꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯤꯅꯕꯅꯦꯕ ꯊꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯕ GitHubꯇ ꯊꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ with the help of this ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯒꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯒꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯦꯟꯖꯇꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯅꯤ ꯀꯃꯤꯠꯇꯣ ꯇꯧꯔꯒ GitHubꯇ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯤꯠꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯕꯣꯏꯗ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯕꯣꯏꯗ ꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯀꯣꯄꯤ 10ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣꯄꯤ 10ꯗ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ GitHubꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯏ ꯏꯕꯗꯨꯅ ꯒꯤꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯠꯕꯨꯛꯇ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐ ꯑꯦꯗꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯅꯤ GitHubꯁꯦ ꯊꯤꯕꯤꯔꯅꯦꯕ GitHub ꯊꯤꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯕ ꯈꯨꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞꯇ ꯅꯝꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯅꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯦꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯦꯜ ꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯏꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯖꯔ ꯅꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯌꯨꯖꯔ ꯅꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯅꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯑꯣꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯑ ꯄꯖꯜ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯄꯖꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯗꯤ ꯐꯩ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯖꯜꯁꯦ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜꯗꯀꯣ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯏꯖꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯈꯤꯕ ꯏꯃꯦꯜꯒ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗꯀꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯝꯕꯔꯒꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯩ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯏꯁꯨꯁ ꯄꯨꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯀꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁ ꯅꯝꯕ ꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯠ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ GitHub ꯗꯦꯁꯛꯇꯣꯞꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗ ꯀꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ GitHub ꯗꯦꯁꯛꯇꯣꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯞ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ Git ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ Gitꯇꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ Git ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯟ ꯇꯧꯖꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ Gitꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ Git ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯔꯆꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯛꯇꯨꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯛ OSꯀꯤ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁꯀꯤ ꯂꯤꯅꯛꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯐꯣꯔ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁꯇ ꯅꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ 64 ꯕꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ 64 ꯕꯤꯠꯁꯦ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ 32 ꯕꯤꯠ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 32 ꯕꯤꯠ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ Gitꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
friend pinning or a pen drive on the habo punin targa si portable version je adum download to way ko so je koi git lore git se loi go open torni especially ma installation li koi to mo khola ni koi yes na mi ni adu si koi installation process to ho ya so next na mani ha ve si ha pen am pa ri kai su kai be next adu koi kai de install do no ha ve part am be next adu additional icon se text to happening the how to way kai su kai de adagi si windows update si check to sun bi ai adagi git profile si do hapsan ba ai okay si jing ji lai na box ma na tik to wi ro ma tha ki ri bi nya tong ni le di ai tong ni lo ri kai su kai de so next na mani ba git che na mani ko ai to bana sai gi sigi ahan bagin default se dum si na bi ko chu kai de si jo khoi ya let git start dum to bi yo ko sigi man hare ba do pb region next tamiro aduga am ko ju next adum na bi ro stagi next and git credentials manager bagin ga sai gi ko khoi gi data username and password adu ma myam lo kai da store to na have tam da git ki credential manager da user ne ko adu si the next na mani so next and then we have to install it so install na mani smai to gana na sai git ki setup am khak install to so smai install to ring sita khoina na sai github ki khoi gi account tam la se ba ko github ki account ta la ga khoina repository ma ka creator yo so create the repository si button na nam share or si the create nam share or si the your repository sang ga new repository nam share do khji ki na di ahan bagi create repository nam create repository nam da basically na r recording tips na we username because someone na ile comment na man amma ka khari kai tana kya r recording tips hai base koi gi special repository ni si da koi na redmi hap matam da koi gi usaba sa ma overflow gani ko adu kai ano do have link si do si public thamani adu description be ka hapuni ko there's the redmi mo ka hap ki biare adu create to ya so me there's the redmi ha di kai no have da ai ha ja ge ko si the redmi ha je te kem tana tinga so ai gitna pa bo ya na ba pe gi redmi ame pa na ba ne bo si gi pa na ba je pena git ta thagal po matam da di na sil hasana beautifully format ama kha la ka ne ba markdown format hai md hai je markdown hai ne bo redmi.md ada markdown format am na hasana thola ka ni adu ko mai na taw ye do sila hamina ra yeng je ba ko hojiki oina bi si lai re so ai gi sidai sida na sai gi git se phajana complete oina setup taw so sidai sida ina ani mak se tik taw mi ra no to finish na bi so sigi option ji mele pa sumaina taw na ta option nam ta ki ni ko ma adu jo am ko pune ngi la si amo khoi gi sigi khoi username li pa ga la o adu ko loina na repository ji da amo anova new repository sumaina number ya new number matam da sidai sida na khoi na testing ha ga thagat pe ay ko texting si jo aina redmi ji half ka rege ba half ta ba ta ga di aina create number kan da ko na sai gi akoi si ta suaina interface ama kha u phang da ne sigi interface ne ba ko koi no ji pa mi si sigi interface si da mana commit to wa adagi branch hem ba remote hapa adu lo na push to si myam ji ha pe ma ko si ji la ka to so ji akoi na install to ba loi ga du na install to ji yaw di ji yeng na gi dong ta terminal han to mi na si terminal si da koi na hu ji git har ba thi da ji so git che phajana yaw re aduga sumaina koi sigi to status am ko o hangi kai ba yaw da tar ga di git command not found na thar kan ko aduna command do kai gumba not found tar ga di nga sai gi installation state to mo ko ke han taw biro aduga yaw re kai gumba ya da ba yaw ga di comment section ha bira mo I'll try my best to help you out so ziki matung inna koi si git ya ra pa ni na koi configuration khara semani aduna configuration mo se puna seminars so koi huzik si da koi git se kom yaw ga nei re aduga si da koi GitHub ka connect or se ko so okay no GitHub ka connect to no gi damang ta ahan da kai ini ha na tabda pagi mani kamaram hotle git config minus global user dot union ha ma na app sket to ne ba adu si username se kai dei la ha doi no ha ba matam da apai hujiki account sigi rj coding tips ha se si oi du ne ba ko so sigi account ki maming je ibirani so sida apagi username set taw aduga mu username je tangna taba khoi email ama su set tawam changi mu ka aduna sigi je dum hanna ibiro aduga user do email ha ga ma lakane ko so sigi je dam yam ai email hapsara ga ai email set taw so aduga sidi ai gi username ga email ga set taw ni ba yenge hai tar ga di sida ai now so ke lo ko nin aduga larna man
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯝ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒ ꯏꯃꯦꯜꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯦꯁꯤꯐꯤक ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GitHub ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯕꯠ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ RJ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯇꯤꯞꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜ ꯂꯧꯔꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯗꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣꯠꯁꯦ ꯅꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯡꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯅꯤ ꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ls ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯆꯪꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯤꯠ ꯀꯟꯐꯤग ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ mkdir or ꯅ꯭ꯌꯨ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯕꯦꯁꯅꯦꯕꯀꯣ mkdir ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ git ꯀꯣ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯐꯨꯀꯥꯟꯗ git ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ git ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯤ git ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯅꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯤ cldi git ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁ git ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ GitHubꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯒꯤꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯔ ꯐꯨꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯅꯤꯡ ꯏꯟꯇꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ls ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ RJ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯇꯤꯞꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁ RJ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯇꯤꯞꯁꯁꯤ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯈꯤꯗꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯗꯦꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ VS ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯦ VS ꯀꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯐꯣꯜꯗꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ git tutorial ꯆꯪꯒꯅꯤ RJ coding tipsꯇ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ redmi.mdꯗꯣ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ redmi.mdꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯟꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚ꯭ꯌൂ ꯇꯧꯖꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚ꯭ꯌൂ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨꯅꯦꯕꯀோ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯔꯦ git status ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯥꯏꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ redmi.md ꯍꯥꯏꯕ redmi.mdꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯏꯔꯦ git add or ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ git commit ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯦꯕ git add ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯅꯝꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯐꯣꯜꯗꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯀꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯎꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ git status ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕꯀோ git status ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯗꯣꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯤꯠꯇꯣ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯔꯦꯗ ꯉꯥꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯗ ꯉꯥꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯗ ꯉꯥꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GitHubꯇ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ git ꯍꯥꯏꯔꯒ commit -m ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯅꯦꯕꯀꯣ modified redmi ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯚꯔꯖꯟ ꯅꯣꯡꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ
So aina tidesida modified version ko ready version 1b version sign thong yu kana mana kai kai no du dum thopsara ani aduga ngu kuji git status amu pulya so sidesida mana kai hem tanda ko post tawi ani harima post taw hala sidesida nebo ko ma khona connect the sin account connect taw do se aduna sigi step se kari umba me am thopi rakta taragadi git to khoi system dagi pull uninstall to thokiro de mokok te mo han batam ne ko atu hojiki fibol ka lakta agadi kem to soining ai rete akoi account soidana connect to ya harni ko so aduna koina stage ta kai area create course or green me na ha to sida yarak to be adubu yaragadi file yarakagadi kai do yes ko so any stage ta enter na enter number kanda mana akogi browser dawna akogi UI amaka tholakani tholakado koina adu account link ka ho do ne ko na hang users to me ui ko swine to dana koi git ki akogi account ama ka connect to harga mana kai tawi connect to github haiba akogi window bo ka thole bo me am sigi window je thopi rak ta daga ti me am git install to da lan bo gi ne ba aduna lan bo do me am solve to view adu kai ba lan bo solve to bo ngam ta daga ti comment section dai bi ra mo koi sung soi soi jana mati pang ga ne ba so sigi connect to github haiba sigi window je thola ta daga di koina direct apina sign in with browser to yare ko sign in with browser nan rani number matamda browser thoglai ko mana browser thorok je koina hangbi ani browsers the link am khara amani aduga ko yi grid credentials manager authorize to is authorized git ecosystem si authorized namani so si the authentication successful live ase akoina kai tawo phange akoi gi account ka akoi gi system siga link tawo ngame halu ni ko smile to dana akoi gi account to akoina link tawre aduga ngasai gi post option re akoi gi account to aduda post option re adi targa de koina ngasai gi rj coding gi sigi repository diga la ase ko aduga umtang refresh to thoksi refresh to thoko matamda to hujiki akoina sidai da base code ta e gi bodo si saru khaije sida sul la kai ju la ba sigi browser da ju la ri ngots main u phangi ko smile to dana akoi gi ngasai gi haiba code to thagat pang aduga series commits ani khak lai kai kai commits no haiba matamda history do ne ahan ba bi ni create to bi badune aduga amana jeki modify to de adur aina sonda irakpa code sing sento ko la i do me am sing do ko browser da snai thagala ka do adur aina smai sento ra ko top user na jo bu sento awa man sing da ya de ne do manu sento thagala pa ne ko smai to da ne aduga sigi makha tar fo da me am khoina ko kai kai to ya ya ba di process ti am lai re ko lai do process me am do comment to ta ge do em phajage aduga hujiki oina di ko akhoi gi repository ma sem gi adu zum ku maina koina connect to do no adu zum hachirang ge ko atuka aduna koi hujiki testing gi lakse save testing ji mana pi re koi repository ma ni han sem ko sem ba je koina connect to na gi da ta koi gi station mo sigi koi gi folder ji ama khak hang ge me han new folder ma khak hang ge new folder ji aina slash la text screen har bi thamre ko text screen je thame open tawra so hujiki nga sign open ama tawi bu dati git clone harga khoi gi account to link tawi bane ko sidadi masagi git to user amaroi bu na khoinen git se initialize to am sange ko adu initialize to na bagi dam to koi terminal dam la ase back hala ase ko cd gi texting harga folder da sang testing harga folder da kem ta like ta bu je khoina git init harga se si nang ne git init to ka da khoi gi initialize git repository ama khak initialize to ne ko adun hai was initialize tawra banina ko khoi gi ngasai gi browser da sang ba yarni browser da sang da sigi makha gi saru khaije pull up copy tawge o duga se terminal da direct paste option le ai se mana commit ina namjal lapani copy to lapani adu mana kemta commit to ningai ne demi ke sukai de adu bokhena main oi da ka do se git branch siga git report ka sine remote se ina enter to sale adu tadi ri khoi ngasai gi repository du khoi gi folder siga connect to aduna ina ku git status haiba ye ngo ta kem le ram ko so sidai sida ina file ama tang semje ko file ama tang semji de ko py harga python file mo khat seme hai ro python file sida ko ina sidai sida print low word harga wahai khara ire hai le print low word jaina ira bu tung da mana sidai sida so pe gi u tharai je untrack to hai ni untrack to je ko akoina git se kai re control to sai am tam lo koi bs code manung da dum yawani sigi source control sida dum sana we ai ko
So source control da sanaraga tawrasu yai or within this akoina si terminal tawrasu yai aduna karamana tuwadage habado mayam adum yengbiyo ko so adogi damakta aina sigi test.py sida state changes hajinga sai git app tawdune wa aduna tick nangrani ko adu kande state store yawgre state store yawsina commit message amakak pirani and that test adu test tanga kun hire do daina commit nangone commit number kanda commit namgre aduga ngasai akon da koina git push actually git push irasu yai aduga noina sondagi nama publish tawsa adu publish branch to sangrale wiki and publish branch number matamda ngasai gi kedowa somda or sigi enam sigi git push origin sigi je copy tawsa chamane ko duna sigi sem your korean si refresh tawsi refresh to ko test page yaure ko smain tu dana koina ngasai gi git sida akoi repo ani ka create tawre amana clone tawraga koina komaina lakani clone tawrpogi step tum hai adu amana direct ko repo create tawraga koi system da git abakak initialize ko git init tawrani adu komaina lakta do ye hoje mo aina hai do sina koina smaina system da haki with ein browser do edit tawninge smaina or any kana gumamna friend amana edit taw thore ko edit taw thore ibada aina mo ai system da komaina singda da ni do yengje aina hoje si edit taw je aina hap to set it's system next then file na smaina aina testing file na hape ko adu si commit to sanra adu update test.py don hap sanra ko am tina same hai bis aina smaina lakhi bele ai system da di hoje kemta leira mo ko hoje si commit ani leirabani adugo ai system jidari kemta commit leike aduna aina hoje kai do doino haiba matanda to sida file si kem lakti dana aduna lakna bagi namakta either aina sida pull tawwa ma ko or stagi akoi sigi terminal de pull tawwa ma yaiba ko aduna akoi terminal de pull tawraga yengiseba so git pull haraga aina ire ko ida sida gida git pull haraga ire adu targa dinga skai si agi akoi gi server da leibado cloud ta leibado put kharane ba ko yengsi smaina khara change la ya ko stage magi message log mayam ka ko phange aduga tuk sida yar testing pa ai server da li gibdo kemte ibina te du sida automatic yabzara ne dunas to na akoi system leire system da init connect tore git ta chalure aduga git after ge system da mo smaina to na akoi dinga sai git ka account ka link to do ngasi sida khangminare so mayam kai doubt labiyoge have the comment section da habiramo aduga any problem to lago matamda comment section da dum habiramo ko dum solve tawjagani aduga mayam hoji paw da video sinu ngabi taragadi comment aman thambiramo aduga channel se subscribe to double lerga su subscribe to sanbiramo ko smai tawdana productivity oiba koi gi coding ga mari lena ba koi gi video dum pudana lakjagani smai tawdana koina makha tarakla paw kai tawwe ai git amadi github ta kai tawwe ai ham sim ama leibe ba ko when hujik kasi angoi se clone tawge hargadi git clone na magi repository dugi http tawdum ko ani subu matamda git status my status ngabam leire adagidi na file do change taw lor kanda git add dot harga pick add taw mo khangani adagidi mu git commit ko commit harjina magi -n tawga magi message amakak pirani aduga git push hargana khoina commit tawra matungda asai khoi system da lebido a server da thaga push aduga yadra khoina sigi force sabam su sinei do asi ko mana sina gi ha do kha kana khoi video da mayam comment section da habiram do hapchara kane ado mayam khoi smaina kitang interactive o hand view ko khoi 300 subscribers su yodore mayam tuna yohan biramo akhoi smain to dana video sembda yamna nating bang la do ne ko so git push laire andagi limok git pull lakani lagidi chidai pull da ju origin main hapa ki ka khara lairi lagidi ke okoina git se hapa ko tam de amna soi ba yaw bane ba dukan do git redress kind of lairi lagidi ko tungan ba commands me amam khak lai ba ko du mayam kari ba du ba commands ki chit pa no gari engon da su lai aina di sana note semja bani hai ba note to mayam pambi dar gari comment section da haibira mo ai personally oina ko akoi gi mayam na tawirama comment to matu in ai download ki link sun in the description da soidana or comment section na pin tor hapsa ke ado mayam ka yumba video se yeng diraga ko adugumba kemta habi da comment ka kem tawida targati akoi appropriate thui thokti or any akoi khangdab lai te ha do kem khangna re duna mayam kita interactive oina ko habiramo
ngasi Git amadi Git kasi kamain tawano hasdo puna ko ngasi video sila khanginat yari ko me so kayumba problem leba taragadi comment section da habiramo video sihu nongai bagadi like tawbiramo aduga channel se subscribe tawdam ler eso tawsanbermo. Thank you so much guys for watching today's video and see you next time.